क्रिकेटीचे कितें हें जालां म्हणून चार्जशीट फायन. क्रिकेट गोवा क्रिकेट एसोसिएशन इज सोसायटी. I have no case. I am very happy to say that after running so many government, there is no government crime register against me about any misappropriation or anything. कळ्ळें. पण आतां ज्या मनशान मोरल ग्रावंडार म्हाका भायर काडलो, कळ्ळें, तो मनीस रेजिग्नेशन दिना फ्रॉम लीडर ऑफ ओपोजिशन. I don't value such position and such post, neither such people. Today the question is, people should ask them की बाबा तुझेर आता चार्जशीट झाला, दॅट इज ऑल्सो लुईस बर्जर, गव्हर्मेंट मिसएप्रोप्रिएशन. देर आर स्टेटमेंट्स. कितें ह्या दिगंबराक तुम्ही दिगंबर करचे ना, आता केन्ना करतले? तो पार्टी सोंपयली तेणें. बट पीपल, प्रेस शूड ऑल्सो आस्क देम की तूं मोरल ग्रावंडार जेन्ना रेजिग्नेशन मागता कोणाचें, you are a cabinet minister having portfolio, you are having government machinery, you are having staff, you are having driver, you are having car. What is this? A moral ground कोणा? हांव असो काडून दिला. Because in my life I had all the positions in life.